Bakunzi b'iyi cano yacu turabasuhuje. Iyi cano ibagezaho ibiganiro bitandukanye, ubusesenguzi, amakuru yo hirya no hino ku isi, niyo ibagezaho. Mukande rero subscribe, mukande like, mukande comment, mu sharing ibiganiro byacu bigere ku bantu bose. Turabasuhuje rero cyane kandi mukomere. Muri kumwe na Aime Moses, inshuti yanyu y'akadasohoka. Uyu munsi rero twateguriye ikiganiro cyiza. Turimo turashaka kuvuga ku makuru ari kubera ku muhango w'amasengesho uri kubera mu gihugu cya Amerika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tuje tubabwiraho n'ibyo Trump muri ino minsi ari kuvuga ku gihugu cya Gaza, ku ntambara iri kubera muri Gaza, muri Palestina, ndetse n'intambara iri kubera muri Ukraine, icyo ari kuyivugaho. Mutega amatwi rero tubane muri ibi biganiro byacu. Kuri uyu wa mbere nibwo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame na madamu we bageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bari bagiye mu muhango w'amasengesho wo gusengera igihugu cya Amerika uhora uba buri mwaka mu ntangiriro z'umwaka mu kwezi kwa kabiri. Ubwo rero kuri uyu wa mbere rero nibwo bari bageze muri icyo gihugu cya Amerika. Hanyuma Jeannette Kagame, madamu wa perezida w'igihugu cy'u Rwanda, nawe nyine birumvikana yari yayitabiriye ayo masengesho yo ku nshuro ya 67 yo gushima Imana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikunda kugira amasengesho buri ntangiriro y'umwaka yo gusengera igihugu. Ni muri urwo rwego rero batumiye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda na madamu we Jeannette Kagame muri ayo masengesho, nyine muri uwo muhango wo gusengera igihugu cya Amerika. Kuri wa mbere rero nibwo Jeannette Kagame yavuze ijambo ry'urufunguzo mu kiganiro yagiranye n'abandi bayobozi, n'abandi badamu b'abayobozi, mu kiganiro mu rwego rwo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, n'uburyo iyo gahunda iri gushyigikirwa mu bikorwa bimwe na bimwe bitandukanye byo mu Rwanda. Uburyo nyine iyo gahunda ijyanye no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ririmo rikorwa, aho yagize ati twari dufite ibibazo byinshi, twari twikoreye umusozi w'ibibazo, ariko nubwo twari dufite ibyo bibazo nyine muri rusange byinshi, twakoze amahitamo ya ngombwa, duhitamo gushyira hamwe. Mu ijambo rye nyine Jeannette Kagame yavuze ko twahisemo nyine abanyarwanda n'abanyarwandakazi bahisemo gufata umurongo mwiza wo kunga ubumwe, cyangwa se wo gufatanya hamwe, bivuze nyine mu bumwe n'ubwiyunge. Hanyuma perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe afashe ijambo muri uwo muhango, yashimye cyane byimazeyo madamu Jeannette Kagame, kuko madamu Jeannette Kagame niwe watangije isengesho, niwe wafashe isengesho asengera Amerika, ritangiza nyine umuhango wo gusengera Amerika. Donald Trump yatangiye ijambo rye amushimira ko yitabiriye ayo masengesho, yo gusengera igihugu cya Amerika. Ubwo yatangizaga ijambo rye, Donald Trump yagize ati, ndashaka gushimira cyane Jeannette Kagame ku bw'isengesho ryiza asenze rifungura uyu muhango wacu wo gusengera igihugu cyacu cya Amerika. Donald Trump muri aya masengesho rero
yagiye avuga ku magambo atandukanye agaragara muri Bibiliya amwe n'amwe. Birumvikana nyine yagiye yibanda cyane ku magambo amwe n'amwe dusanga muri Bibiliya. Nubwo bimeze gutyo nyine nabo basoma Bibiliya, kandi urabizi ko igihugu cya Amerika cyo iyo banarahira burya barahira bakora kuri Bibiliya. Nubwo rero ejo bundi mu gashya kahabaye Trump atigeze akora kuri Bibiliya, ariko nawe buryaga Bibiliya arayemera. Aya masengesho rero yiswe National Prayer Breakfast, aba buri mwaka ku wa 4 wa mbere wa Gashyantare. Abagize inteko ishinga amategeko bose bayitabiriye, abayobozi b'amadini baturuka mu bihugu bigera ku 100 bayitabiriye, abayobozi b'ibihugu bitandukanye birenga 100 nabo bayitabiriye, batumiwe muri icyo gikorwa. Ayo masengesho rero, uwo muhango wo gusengera Amerika watangijwe mu 1953 nibwo uwo muhango wabaye bwa mbere. Ubwo rero kuva icyo gihe nta mwaka n'umwe bajya basimbuka uwo muhango utabaye. Bivuga ngo ni umuhango nyine ukorwa buri mwaka ku muperezida wese uriho. Buri mwaka uwo muhango ugomba gukorwa muri Gashyantare. Trump rero yavuze ko azategeka bakohereza ingabo muri za Amerika kugira ngo zishyire iherezo ku ntambara yo muri Gaza. Ibyo rero Trump yabivuze ubwo yari ari mu kiganiro n'abanyamakuru batandukanye b'ibinyamakuru bitandukanye n'ibinyamakuru mpuzamahanga. Mu muhango rero yari ari kumwe n'umuyobozi wa Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu. Mu kiganiro rero n'abanyamakuru bari bari kumwe nyine n'uwo Minisitiri w'Intebe wa Israel, niho yavuze ko azohereza ingabo za Amerika zikajya muri Gaza gushyira iherezo ku ntambara yo muri Gaza. Ubwo rero nyine ni ukuvuga ngo ingabo za Amerika zigomba gutangira kwitegura kujya muri Gaza kugira ngo ishyire iherezo ku ntambara yo muri Gaza. Umuyobozi wa Israel nawe Benjamin Netanyahu nawe mu ijambo rye aho nyine muri uwo muhuro w'abanyamakuru yavuze ko yizera ko Donald Trump azafasha Israel kugeza ku ntego zose z'intambara Israel nyine ibiri kurwanamo n'ibihugu bitandukanye. Yavuze ko Israel amwizera, Israel donc yizera Trump, yizera Donald, perezida wa Repubulika, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aramwizera kuko azamufasha cyangwa se azakomeza kumushyigikira, kuko n'ubundi yarasanzwe amufasha anamushyigikira. Azakomeza rero kumufasha mu kugera ku ntego Israel ifite muri izo ntambara zose. Ubwo ni ukuvuga ngo ni mu ntambara nyine. Muri iyo nama y'abanyamakuru kandi yarihuriwemo nyine n'uwo Minisitiri Benjamin Netanyahu na Perezida Donald Trump. Niho Donald Trump yasabye Amerika ko yafata umurongo nyawo ku ntambara yo muri Gaza. Ubwo intambara yo muri Gaza nyine burumva ko Amerika nayo yayihagurutsemo kugira ngo ishyireho iherezo. Trump tugarutse ku bye na Putin. Trump ku itariki 31 z'ukwa mbere Trump yabwiye Putin ko agomba guhagarika intambara ngo ziteye isoni zo muri Ukraine, cyangwa ngo akamufatira ibihano, akamufatira ibindi bihano. Yamubwiye ko agomba guhagarika intambara ari kurwana muri Ukraine, cyangwa se akamufatira ibindi bihano. Ku rubuga rwe rwa Twitter niho Trump yabyanditse ko intambara
intambara iri hagati, niho yatanze ubutumwa bwe bukomeye cyane, arimo abwira Trump ko iryo hangana riri hagati ya Ukraine n'Uburusiya, iyo ntambara igomba guhagarara, kandi biri mu bintu ubundi yari yariyemeje ko azahagarika akimara gushyika ku butegetsi. Yari yavuze ko azahita ahagarika cyangwa se izo ntambara azahita ashyira iherezo kuri iyo ntambara. Mbere yari yabivuzeho rero mu biganiro yari yagiye agirana n'abayobozi batandukanye atarajya ku butegetsi. Yagiye akora umuhuro mwinshi utandukanye avuga ko bazashaka igisubizo cy'uburyo intambara yahagarara muri Ukraine. Mu munsi umwe gusa we ubundi yari yavugaga ko yazashaka igisubizo mu masaha 24 intambara akaba yihagaritse. Ubwo rero ubwo ni muri uwo murongo nyine wenda yari arimo avuga ko intambara yahagarara. Ubwo rero Uburusiya bwo kugera isaha nta kintu buravuga, nta kintu buratangaza kuri ubutumwa bwa Donald Trump yashyize ku rubuga rwa Twitter. Ubwo Putin nagira icyo abivugaho tuzakomeza tubibagezeho. Bakunzi bacu rero murakoze cyane kudutega amatwi kuri iyi channel ibagezaho ibiganiro bitandukanye n'ubusesenguzi bw'amakuru amwe n'amwe abari kuvugwa hirya no hino. Mukomeze rero mukore subscribe, like na comment, hanyuma dukomeze tubane muri ibi biganiro, mukomeze mudushyigikire, ubundi tujye tubagezaho amakuru yo hirya no hino. Murakoze.